Sa ge la? Ose men. Mwen mwen fèm nan men? An bay fèm nan, ba afan ya. Yo, tu ba de bien passé, tu ba de bien passé. E vè? Yeah, tu ba de bien passé. E tchè nan? Yo, bon zou men. Lem sou sa men, vreman fwe. Lem ou jve lan ka li an fwape. E pi yo ou fè mwen. Le ou fè pou mwen kon sa, premye moun mwen, se maman. Komanse pala maman. Pala maman. E pi, ke ma sote te ma pala maman lan. Wesko e samzou la, ke ma sote te ma pala maman lan. Kat. Nan ma mwen men ba maman ba mon kout chote. Ben ba mon kout kaswol. Jista pala avèl. Koman? E pi, wèman fwe, le mwen maman komanse a pala avèm douceman kon sa. E pi mwen fè solo. Te kon kanapè. Tout nan kwen an. Mwen chida sou kanapè. Kon yam kwaze piem. E pi mwen kwaze piem kon sa. Le mwen gade mwen kersi vin nan piyan dan. On ti fren. Kon an ti fwe a vin ban mwen respect ba e sa. Ou mwen respect nan men ti fwe a. E pi mwen solo. Apre mwen solo kon sa men. E pi, man se bouvi salal pou mwen. La pou ti dlo. Mwen sa mwen la, li vin servi ti dlo. Wè, lèm ti dlo a gran moun. E pa dlo chou nou. Dlo glase. Di bom do glase. Alors, dlo a telman glase men. Mwa akone gen moun sa pou 24 gen la kayo. Pase la, ni kalpon dlo an a frize a. Mwa akone, koman yo de wade kolon mwa akone. Men kaka. Yo, lèm ti dlo a glase a men. Dlo a telman glase gran moun. Oh, manik bret dlo a. Yo, tout 32 dam sou ki bas. Telman dlo sa glase. Yo, mse si, mda fin kay fèm nan chak jwi men. On a la piske lè mou ve la kay li, vè samsou la, debi maman ki ta fin bala avèm saj, sa ve di m komanse valide. On a mbralon tri, mbralon do a preske chak jwi. Preske chak jwi makman demanze pou man la kay li ansan mavel. Man sor wè, ne mou mèm tou baz, lò, i ve lòt bo a, lòt e fèk paret, e ta pouti jan fwi kat. Me apot ta vin kalmo jan moun yo vin yose vola mwen, moun yo vin bo bon akèy, yose kompon? Yo vin alèz ansan mavel, meto koul, ton yo kom se la ka ou de, kompon? Yo, bon kom sa men? Oh, li an formi, sa levo, e moun de la pale mna? Oui men. Men sa an formi. Yo, ou de sa msot zi yo men, yo e konsa yiswa te base, konsa zan men. Tode zim? Sa mda pala fokon ya, ta le a men, tout avet split sa mda vek sko batande men. Tode zim bagay la? Da pala ven? Sa mda split ta le a men. Kisa, tode zim? Mwen fin nan mzumba lek sou kon ba kon apman de samda bzou. Batade nou men, batade nou yon sot zi nou bas. Nan wala pala la fe, tode zim la, wala ti man nou fe. Oh, mwen fin la ou di mek sou kon ba yon vek sou kon ba la kon zin bat zon. Zon wala pala la fe, batade nou yon sot zi a fe. Kèkèt jè mi seye, an fin la fèm debase ne jim, ne ekspo kon bagay, kon nou ki kod sou batande an. Ou baye fèm mwenè, kon fèm kèdi wapa, tode zim. Yo, ispon sou ekspo la, ne pot 5 minit tire men. Batande, tode nou la bas. Kèkèt jè mi seye, avè tu fèm debase 5 minit la gaspillay, ou seye, esko seye? Vous entendez men? Pas dans l'histoire.